Ole, chỉ vậy là việc ule video kan nei khat view maya ta chuan video kan siam le to nanga chu ta chuan UDICE school verification completion kha teacher sati thei to a kan ti to a chuan school profile le SDMS kha ti le thei to a chu chu ti dan kan sei do na ma ro chu kan hret ma sak tur chu ati thei ti wang khan lo ti ngot kha a fu lo mai theya BRC lamemo district lamemo ina information a ti to ti thei to lo ti fel to ro an ti ni lo kha chon lo ti ngot kha engemo nakina engani thil engemo ti tur lom le khana boi thlak thei chu wang chuan information kha ngai changila amo ke mani ponzo ti la BRC lama hei hi verification hi ti thei to hei a ti thei to kan ti to do nem ti te po kha to taila a tha ome chuan lut ngal deuh top maila school profile mo school profile a UDICE profile a kanin login anga in login vel dan hi chu soiwak angai to lova kanin login anga ta hian hemi a capture hi ada ta capture sorry a portal hian lo update to a chu wang chu tlem tlem ina danglam deuh hlek don hetla hian hi entaila school certification feature is now available. More profile facility, please complete the verification process. You can tutorial the point ta he ati thei to ti kharon soita. Chuan chu ta hian hei ta hian engemaw thil danglam deuh hlek an ti mai la thil thar deuh hlek awm chu tila hei tiang pawh awm to thon master data entry la hei hrang hrang a awm dana a thlan tur awm thei ang chia kha aron awm ta ta hian heng hi chu du le lo hai chuak hai kwal de ula kha kha chin thu thu ni ta se chuan data capture format kan lut de top mai nga tila hin prefill DCF a oma o hei chu soi lo mai ang in du chuan lo en me don download anga ya data capture hen lut taila ta hian hey complete en ti vek to a kha complete vek to a certification hin not certified en tia hei hi kan certified ma hian headline number 12 fa inconsistency detail omani hi en ram ramila trying ka ria a chan chu inconsistency om zia chu nikum le kumina in data danglam kha a omani chu verify ram mula trying ka ria inconsistency hi ke ni hian en taila ei pakhat a omani girls changes in girls toilet wear countless previous than previous year countless mo nikum aina claim kumina pakhat an tia nikuma pahni a omani mo hei toilet facilities hi adikem adiklovem ti kha in check ulat lo thun sual lo ti sual pal te kha om theita chuwang chuan khalai kha engting kan check ang kan ti chuan dashboard han bek le tel hetla hian certification data snapshot omani mo certification data snapshot hi kan click anga hei kumini sani somni panga sani somni paruk tu na kan thun me khi ni ta a chu certification data snapshot hen lutila hetla hian detail report DCF mo o DCR detail report card nikum kha omani mo hetla hi kum sani somni pali tu sani somni panga ta chuan tila heng hei kan download anga hei kan nikum data ni mo kanikum data hi kan download anga chu kan hong chinanga kumin ne na adang lam lai kha endon ani toilet kha a omna hi kat lo chin chia sa de wana in thread lo chon a inconsistency lai kha in thread lo chon zong chop de mai ula 2.7 a 2.7 a ta hian hetla hi true kan ti ni nikuma mo chu kan tu na kan DCF a hen en taila karen data kan let le anga toilet facilities a hian heta hian ta hian nikum khan true kan ti ni ta hian mo true kan ti ni hi nikuma han kan lo ti sual deva tu na mi zo khi adika achan chu toilet le urinal hi kan lo soi kopa toilet le urinal kan bel khan nikuma pahni kan lo tia mo nikuma tila hian pahni kan tia hi hetiang ni lo hian urinal le toilet kha kan ne sang tuna chuan tunami inconsistency om hi nikum zok kan ti diklowa kumin zok kan ti dikani mo chu wang chuan kha kha chu thil sual ani lova chuan tikhan inconsistency kha pakhat chia kan neya chu po chu nikuma kan ti diklo kumina dikta zok si kha ani wangin tuna chuan nge ni ka rectified ngam to don ani
kan certified don chuan certified dan kha chu thil har lu tu kha ni lova mar chu certified ma khan inconsistency kha check ram ula adik lo a omani chuan in siam thale ang mo chu in ti ram don ya chuan school certification ang lu tanga ila hian mo hi lo eng lo ta ni a hereby declare information hi adik veke ti kha ani maya chu tilahan kan click anga chuan tilahan remarks ya turium enge remarks a hen kan zi ang ti kha en ron zot le thina remark sai chuan in du khaziak ro in du han ti mai taila mizo tonga zia pokha thil poilu tuktura te pokan ngai lova sap tonga zia pokha a thatura kan ngai ti lai hi chuan engeni a all the data enter hey tila hen minimum 20 character ania maximum 100 character ania chu tiang vel chu data kan tun zong hi check vekani a uluk tak en vekani nuwa adik vekti ka certify e ti te po kha han ziak ta ula sap tong pon kha tiang te khan ziak ta ula khami in ti zo khan in certify don ani mo etuna pon ke po kala certified chi adon lova a chan chu engani BRC la mo state lam pangin mo certified turti kha min la ron hril chi alo wangin ekte poi kan zot le photanga group lama te pon ron soi tura te po ngai taila a tha o me kha a certified dan chu ni a mara chu in shred non le tura kan du chu data inconsistency kha check uluk ro u data inconsistency hi udais hi planetana poimo em chu wang chen hetilai data kan da na zir hian kan requirement te hi anron entry na plan kan han siama kan plan siam tele hemi kan data te loi mil lo hian har sat na om thina chu wang chuan in data kha ti uluk ram ula a tha o me chuan kha profile and facilities a ani a chuan profile and facilities lo khan SDMS a zo khan an tile taila SDMS po kha certified thei to a sorry SDMS an lut le chinila SDMS a po hian hi in certified ma in certified ma in enrollment hi dikem total enrollment za som sari pariat ania boys som kwa girls som riat pariat hi ke ni chu tuna hen la dikrenga amaro chu hi kumala top lova kuma top ma hian certified tura niam ni lovem ti kha nakina so yang tho khan PRC lampang te po han ron le taila kha that kan ringa tuna ke mani thu lo ti ngot kha a fu lo ve theya tin student change khami a move a po kha movement a po kha kan la nei theya chu wang chuan a progression kha al om thei renga wang khan hi chu final main office lampang thu le la ngai chang shram ila tha ome chuan hetila hian school certification kha om ta a SDMSP ka hi an en taila school certification a chuan hi tila hi chiar ta ila certification process only be initiated when the status of all student mark as complete mo student englo zong kha complete vek ain ti hun kha mo student malte te incomplete vek kha ngai ni chu chu anga po chu lo ni ta se khatiang zong in ti vek tu etila hen pali ne kan soi fe le lok after completion if the school does the following things then the school will be decertified automatically tuna hen is certified ta mo kan certified ang hei chu chuta chuan i certified nu hian student ron lu bel te school level amo block level amo omamo no pang ilak lu tharle te class shift thatle te inactive student te admin level in siam thata mo dropbox ai da le te progression engemo i siam thatle om kha chuan automatic in ain decertified to na tuna hen i certified to chuan certified in omang amaro chu no pang movement a om le kha chuan ain ti certified lenga i khoi dang lam chuan certified non le ngai don tin ani chu khalai kha kan hre chiang don ya certified no khana khoi dang lam le theyam ti zona te po kha tu hnai lo ka po ka donga kha a khoi le the ni hemi pi ka hi chuan chuan I hereby ti kan click anga kan submit anga kan okay anga hei heng ho hi du le lo chiar thale la data can be edited after certification hei chiang view ani chu kan okay anga ti khan ka certified ta ni certified zo enrollment summary download thei chu ka download ker to lawang kha tikhan enge mo dang lam la om chuan i la khoi dang lam the ni chu kha school certification ti dan chu ni maya profile and facilities nen khan kha kan ti dan chu enge ni school certification le profile and facilities certification ti dan chu ani
Kalome.